Pa hajde vidimo. Počet ćemo od same kutije. Vidimo kutiju kako je izrađena, znači da preskočimo obična kutija kao i sve ostale. Kutiji dođe znači uputstvo, garancija, punjač, slušalice i sam telefon. Pa krenut ćemo od telefona da vidimo kakav je. Znači evo ga kako izgleda sam telefon. Telefon nije loš. Ovdje sa desne strane imamo tipku za pojačavanje i smanjivanje. Ovdje imamo tipku za paljenje i gašenje. Znači ovdje se nalazi džekovi za slušalice i punjač. Evo ga, znači ovdje je natpis, ovo je prednja kamera. Znači ovdje imamo isto natpis, blic i zadnju kameru. Sad ćemo pogledati specifikacije. Evo vidimo aplikacije šta se dobije, znači na telefonu. Ovdje ja sam instalirao par igrica, tako da zauzmi telefon memorije kao i svi pametni telefoni. Ali kupite memorijsku, bože moj. Sad ćemo vidjeti specifikacije, evo ga, znači polako ćemo pogledati specifikacije. Evo vi stopirajte pa pogledajte. I sad ćemo vidjeti još malo bolji telefon. Što sam zaboravio da kažem jeste kamera. Znači što se tiče kamere veoma je solidna, kao što možete da vidite. Evo ga, sad ćemo vidjeti prednju kameru, ovo je prednja kamera. Znači vidimo da kamera uopšte nije loša. I eto, to bi otprilike bilo to za ovu recenziju. Što se tiče cijene ovog telefona, kreće se oko 80 do 100 evra, pa možete ga naći u svim poslovnicama i radnjama. Ali što se tiče radnja, onako po meni dobra je radnja Balkan Grades. Mislim da oni isto prodaju telefon, nisam siguran, ali onako ok su i solidni su. Pa to je bilo to za ovu recenziju. Ako vam se svidio klip, like, share, subscribe, podijelite i ako neko bude zainteresovan za recenziju neka se javi